Betty Vlog 1. Mwiriwe muraho nk'ibisanzwe ni Betty. Ndagushimira wowe tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi mbazaniye urutonde rw'amazina 10. Nimba hari izina watwandikiye udusaba kugushakira ubusobanuro bwaryo ntujye kuri. Ariko nawe nimba utaratwandikiye muri mwe muri aya mazina, byashoboka ko waba ufite amatsiko yo kurimenya. Ntucikwe. Nk'ibisanzwe turahera ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga izina Chris. Ni izina wakwita umuhungu cyangwa se umukobwa. Rikomoka mu Bugiriki. Rikaba risobanuye ngo umuyoboke wa Kristo. Naho ku mwanya wa 9 turasanga izina Joanna. Ni izina ry'abakobwa. Rikomoka mu Baheburayo. Rikaba risobanuye ngo Imana ni inyembabazi. Ku mwanya wa 8 turasanga izina Cool. Ni izina ridafite igitsina runaka rishingiyeho. Rikomoka mu Bufaransa. Rikaba risobanuye amasomo. Ku mwanya wa 7 turasanga izina Linka. Ni izina ry'abakobwa. Rikomoka mu Buhinde. Rishobora no gukomoka mu Budage cyangwa se muri Amerika. Rishobora no gukomoka mu Burusiya aho ryasobanura umugaragu cyangwa se isi. Naho ku mwanya wa 6 turasanga izina Kultum. Ni izina wakwita abakobwa ariko rikunzwe no kwita abahungu gake. Rikomoka mu Barabu. Rikaba risobanuye ufite isura nziza cyangwa se ufite mu maso heza. Ku mwanya wa 5 turasanga izina Tyler. Ni izina ry'abakobwa ariko wakwita n'abahungu. Rikomoka ku ijambo ry'Icyongereza. Rikaba risobanuye ukora ku mabati cyangwa se ukora ku gisenge. Ku mwanya wa 4 tudatinze turasanga izina Kenneth. Ni izina ry'abahungu. Rikomoka muri Scotland. Rikaba risobanuye umwiza cyane cyangwa se umuhungu mwiza cyane. Ku mwanya wa 3 tugana ku musozo turasanga izina Elita. Ni izina ry'abakobwa. Rikomoka mu Baratini. Rikaba risobanuye ngo uwatoranyijwe. Ku mwanya wa 2 turasanga izina Akim. Ni izina ry'abakobwa ariko ryitwa n'abahungu. Rikomoka muri Afurika. Rikaba risobanuye ubutunzi cyangwa se gutera imbere. Naho ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rw'amazina twasabwe n'abakunzi turasanga izina Enice. Ni izina ry'abakobwa. Rikomoka ku